Emibwa gwatukere gochiasa abarimu b'eki skuru batange kurwa kogosori korondo buna vieta ekyo kyagarira abarimu abange gusire kibesa na magega yabo kwengenta bagwata ni b'eki semi bagukwana rero ekere kigikaro kiare gosemi abarimu amone body ya Magonga DB Comprehensive School igiro botumeki bwengere ni go mworo kyo manene Vance Nyamoko atebrenga yene nchira eyemu yogosegeta obumenyo bya bw'abarimu. Asamali tangoro ko Vance Omande Nyamoko head of institution Magonga DB. Agocha itoga iga kangenene noko leta abarimu amo na Bible whereby they are represented by the board of management Johnson Oirega as mono okosomi abarimu goito on financial management and the CE, that's competency based education. As you know, ere engeni as a program ya masomo Kenya. Yendo kiengenje nene financial management eyo agendrete balimu abange basirira sengenjo ya betting asengenjo yogo tatumeka kibese bya mwalimu onye kale stress da njira te yara delive kwikatwa peace of mind inche ya serie tangoro kwa mose ade fudinyasani yondo mi igega Nyamira North internet zone kurukuma wawa rero go twacha aso mwari konanya tukurase omweticha gwesukuru yeto ya Magonga inchego tucha gusanga n'abarimu amana board members na gokwanira mono egente kigekora ku gambling kyagarire mechando yabeire asiriri kibese kinyinge na abandi basiriri amagemabo asengencho yogoswa ase bintu bunebye bikebike kinje shortcut yokonyora kibese bwenereti so ekine kitware kwa manga gambling yaretire mechando monene abarimu bito basiriri amagemabo asengencho balusiri basiriri enibo yabo eri baro chokobeka sama tumesi amaya na kero kende ya ekero kibese cyaba borire cyasoira sinjira buneyo mbawe karanya ne school mbawe igasi yabo kwanyate bakore kaborongo bono koronde yiga mutwene ganga obeka bese yiga nabakonya yamenti okobeka shiringi 10 nabakonya chamenti yabere osere bweyama okobeka eri bweyama comment kali chibechi chinyinge lakini kwanyora egento buneke gwekano umuntu akaranga nkobeke umuntu akari kaminjo kigagenda kuchiari bese yakora afieta kwanya inga bese yakora ngaki yachi ndege umuntu akora ngati amyo kene chabe pero nteme ko akandi ndege tayo ndege egento mufano kare esimime tadi ndege iri gore kururuka Zaga ni mwalimu wa Magonga. Naweza kushukuru sana kwa especially to our head mwalimu mkuu kwa kuonelea ni vema na mwenyekiti wa bodi kuonelea ni vema kuleta walimu mahala kama hapa kupata mafunzo ya maisha away from school. And equally niweze kushukuru viongozi wetu na niombe ofisi ya mjumbe wetu Mheshimiwa Nyamoko through CDF aweze kutusaidia ile shule ni ya nyumbani tuweze kupata tiles kwa shule sababu shule yetu is one of the best performing schools.